turiho ko twofata nk'umutwe w'umuntu ariko Imana igira abantu boroherwe. Sama amen. Amen. Titwofata icyana cy'igiheko. Turafata nyina. Tugiye gufata ikintu sasa. Kitarabaho mu isi. Kubera yuko hari huzu bakwawe. Samuri biganza. Oh, c'est Lasi mani cyubahiro. Amen. Asmamu ngagurukije. Vuba cyane itariki 20 za kuno kwezi kwa gatanu warugiye kuraswa kandi ukagwa hano hano tugiye kurema mu isi y'umwuka ari kindi gihugu tugiye kurema turabona gitenga mafungo mama mu nda gutya arabe kuntu amufunga mu hanyuma tukegwa amagara pepa bamuteze iri ahantu mumva y'umuntu wafuye agira umuntu ufata no mukobwa zane telefone hano yeze BWOSE hagira umuntu umufata mu bitugu nta kibazo mureke kigwe kupa wazana telefone yeze umuntu ayifate mwezi uyu keneye umwana utarabyara udafite umwana aze hano kuishi kwetu siri ya Mungu ai kuishi kwetu siri ya Mungu 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 kutembea kwetu siri ya Mungu kuishi kwetu siri ya kukula kwetu siri ya Mungu kuishi kwetu siri ya kulala kwetu siri ya Baba kuishi kwetu siri ya ali kuishi kwetu siri ya Mungu kuishi kwetu tena siri ya ali kuishi kwetu siri ya Baba kuishi kwetu siri ya ali kulala kwetu siri ya Baba kuishi kwetu siri ya ali kutembea kwetu siri ya Baba kuishi kwetu wewe siri ya ali siri ya Mungu siri ya siri ya kuishi kwetu siri ya Mungu
murakoze cyane mura
reka mbereka akantu gato tugiye gukora sasa bije kumwe wena papa
twagabanyije gato kubera impamvu z'umutekano w'aba bantu sawa aho abana bari mwigira ufite umwana igira ino gushya kuraje iriya gute uzusuka indagira iri hari udafite umwana ariko inda zazivamwo zikavamwo n'ubwo bafite bakavamo abandi bakurikira babandi akabundi muntu nawe udafite abana nzagunye zivamwo ntarabona n'umwe waje mu bantu basuka inda akabundi nawe utarasuka n'inda na rimwe ubwo ndibuzumvikanye. Sema amen. Hallelujah. Sema amen. Sema amen. Tugiye kubasengera. Yesu atubwira twari turi mu dusengera ingumba.